Nhyira e na topa ba ko okoto ye ho animgu ase bebrebe e social media nya asempeto nya baba wa beti a obo mo de ne koda ye ene na social media no so nya asempeto ade bechi na abaya na igurumia ade bechi no na ha se no o kire ne nsemu ene social media no so de ntuni ko Nhyira wagini di wo ho nya ase nei ababa wa no sande na asem awakoto eye ohinini na o share style sawodo a wo yi wo ohinini SOMPA NKOMO He kesi ya so na ese enye asem ketwa na ene aba wana ba ko cheche ni nsemu wo papa me sha social media no hu nchirechire mu no anso no na imo no onene dia wode ko ne se ohini ni nhwe na o ma abranta na nkasa mra bonten na wo mba meka se ampa ono ene beti no ada na afi so ne sika wo share ne bo wo mra wo ne beda onfa na ade ma mente sa wo ne de na koma ento de yam awuza ya ko hwede ye koso anase de koso wo mra baba wa no de na asem kopie mu wo hini ni studio honom na ye ba ye beto aso de ama kontem na opentum PSA be ma cross examination wa ma ye no entemu ma meja wo kwantem am wako enti obo wo dragi achai abena cha ho 360 me be in shape fe neto ene ni figure gina ha Shadrack mo fanto so no nta 360 na mo hwe neto Shadrack no so no be adwuma no so hye trousers black ya nasem Shadrack no dano ho 360 na yese de wubu mu kakra no ma aye owo niema wachire PSA be translate owo niema we exhibit A to Z. My ladies on the mic, yo. Where New Year Walankaki Bonzo Abuse Jelly Payment Show. Wala walai. Mutum Banza Pani. Mutum Banza. Hey! Ah, Jaye. To my obo doggy. Me pacha wo kono dross no na eye atie tunumu ana de fa utuni na abola da wodama mamba cho sa atare ne wo sha ho hye pants nse bedu dia asem na me kan say my one she dross on say de bia me kan ti na wo hye boko no stretch no acha na wudi ade ni etwi ase enti eye sa no wo woro wo na me enu ana oyi wo na ba akopɛ acha roro ni nyina bra ni hote eni uja no obebu aburu sei ne hote ana ubu kama no na kyerese e bo woto ne wo ginani ne wo wom wo sim ewimu asesua yo eti ono da hodo sei abana acha ba akopɛ ono pompa ne ho asem se no kura eto wie na ase agya ya wie dia famisi kama me ne ko sise acho me kan ye no koma me 10 cedi agora na ba acho no kre na o ma me 10 cedi na me to chine ne so na o se won se sika na me o de ma me nti me penti na se sam se o ma o da aduane ma nti change na e da ho na o de ma 60 cedi na 70 cedi na so de kan no ne ko 70 cedi na me fa na me de ko sende ma no so onyina ade the Sundays can man send my send me message say stupid fool I have seen the machine never call me again I don't know you hey make us agro into adechi ye no ade no one pharmacy number mama delete here and also exhibit 12010 what's my friend bi my friend bi no oni me into no adechi ye na me de me mo fiti so cast me mla no itachima no manko into on chat me WhatsApp da into no me de obi number na forward dey recording ma madam from forward man no of forward man no so the recording by sign was ya ho twem kankan o ma me twem kankan o de awo Jesus abena asema wo kan ye no kure me no kure aboy mu we ne cancer na na cancer ni because the way a boy no nana brampa akran the way am do no ne wo se me bomra ne nti me hu chese kasa ne kire wo na na kan ye okay eti wo wie ye no eno na ye wo ya na wo ka se da bi wo bu kwase a achan
Into o kan o ye record ni wie no na me bo get ne for man na bo mama na mama tie na mama nso ka che ne se ablantie o de mama nso de ne phone na kan se ablantie minim wo mama tua se bia etwe ne bi na we ka se me twe kan de minim wo hwe de wo manyame ndo kan sa no na no be kire wase se mommy am sorry na mama se on de o ntwa sa se no waka ne bia wanyunu ntu on de mimi ntwa sa asem ne so inti me baya no asa betesi message say mama we I don't know you never call me again am say woni me bia ne mada no na me nso me yes me post ne picture akon TikTok no na di yawo no e ba ye inti say asem no yate say yesi obi abe settled kana atua wo ka no kra bi wo man pacho scan or the Sunday me no why na this can Sunday wo your friend Lobby's gangsters Lobby's day kitchen me am be fiesca pa achai me be fiesca pa achai one no Sunday scan breo achai na de onim bra no ono na ese so onim no na oya homaso na de na me nim kwan of aso sen so na ye ne papa no de sen bible ni do onyu ntum so wa ye asem ye di boni o fiesca pa de me am ba anti asem no abọ me bo apem me enti say na bena ade na apese abrante ne ye ma mam pacho me pese oba out because say no kreso waye no pamacho no mfa misika ma me mpata me ba say usi Lobby's kitchen so send this kana man my scan dia me mpe me bonyo so sa me medua na me boy no ba say wadra ne dua no so me dane papa ne say nyeye o say na ne na enyeye age say boy ne ba gitum dia boy ne gitum ansa na otumi adane je say wodi ya ne say abrante no wonyi nto magin so waye say ye no kore no mpa uchew no mpataw achai no wagu hu fin achai ye fiesca pa me be mo mfra ne mame e mo try ko nhira me hwese benya na mo mfra fia nso mame sa asem aba na we fiesca pa ba mu ni de be ye simple mame because o ye me ba obu mi ame so bu no papa na ye hu kwankora be fa so na ye compensate no because sebi said ya kora yi kan ye no kora dia wo ba se de hu o abana wonyi ni se bre ya se wo hyeda na apese ogun ani mu ase ma da bi o sa na nkrofo keka o da bi me ni obi a me so me mpanyon ko santi me ni obi anya free say e bia obi abo me pass mu gugu na ni ma say no kre hotel kra wo dia no de ha wo ni say wa ya de no pese obaji atum e wa ni wo problem wa ni me problem hotel kra bia say wo hu me say me ne boy ni e nam ho e ba e rain abusia na sa aba wa beti na eje no ho samana ne e wo ho no ba nya asem keto en yes house a ho d0gGy ni mu yi o chese house o yi ma branch de wa bi ni na e wo ho no ye ko ni mpedi ko mo mi di e de akosi awaje wa ko mi di show sister e be fa you ready tap sing and e wo ye chiri mu dam e ma ye de nkomo yi e ra be so ma me fi ase fa fi shadi ayi se bi aboko ya de nya ko kwase ababa wo yi wo de day a den and then the problem a den and a how and social media and so they say oh him ni anim e no de adu ya hwe fi de kesi so me nchi ahwefo a ehwe be bi dwa robi ahwe fi na me nhwam na asam na ya asam a asefem di pa me nti ameka sa me say akola ni so na ene mayo aba e pre wo wi asem ni me bi mo eji wo wi asem na nka akola su konoma me man sentence me hu akola bi say na o yes a na e mo ko esa ya me ya because me bisa say efie be mu pa no fi entiti e be mpa na e de man wo ba de se wo yo ba na nyame ye wadom na wo na wani fi kakra ese se wo pe fapem e ma wo nti fapem o de ma na ho ani tutu brei huka blei no de ma na ho ja ya nenka sata me be bo fie go frim ne bisa na de fie of force an mo te nanso asenkola abetitu o mani esi o matiko e na sabe o mo twen o ma biem en wo bi e tobi obi ti bi po obi ne ene na obi bi obi di ama na so mi bisa sa dia na ekoso ye sika na say ye de na sika no kra bi bisa no utimi fanya bibi papa bia because sika wan brenya no wudi ni nyafo wo yusu no anyhow etinya dia wudi petimi dia abobra pa e na akola na eje to the extent that utimi gina ho simpie so e na wo ma ni d0gGy e na wo ma mi say akola ketwa na wonti wani wuade ewie sam bodu egu so eye de ya enkola aba ede na moje de bia sam ba ko a mi sis me de bo me bra mi mo obi atopa enye me de
na mum me encourage say baby Nyankopon de onyapo odu no onom no mo amena me sumi dru ho because me sha say man fasa ehuhu ade ne me peme ho anya ntam anya because fia me firi mu no ye da techempo inti me wia na me hwemati me ko ba ko me tu ba ko no ma hwemati na mum rada onya ko no di mani mu no me prese no tibia no wo mu na rada mo amena me sumi dru ho but anya se me be me twe na me de cheche obi a obeto bia na me chema no na me diska eno no obra papa be na benya firi mu rada eyeyawe ubewu ntam na pa ya kan say the autonomy no me ko nshira into won so ye nyame nshira na wo pa ma ho ana bonfam no me na wo pa ma ho e de ne ye je wo be nyu a ye nyu wo ba ye hyenso a ye hye na so wo ko nshira wo so wo ye nyame adwuma na wo de aba ko ho mpokura na e ye su ko no ma we sometimes a mama me dwem binu mu a me ntiase me dwem mama no a tesa me dwem na me ti ahwa me ti be ye me ya aso ada mo se be mu bula ka tunu na munni huni eye di na munni huni asa etwa bia mu be di ma me yisu asa me bu yefu yeah akosi akuma bia se monwo se kanyo se ya de wo timi sha akola we hwe na nim na chi ahofa be ne wo wei moja wei e fit so like wei eye di na munya wo enti me hwe me ma binu na me bisa say asa binu ntete omokote no mo respect no yansa no omo bula ka to no mo respect no na ka wo respect wo bula ka to a enye twen bia na wo bedi enye akosi akuma bia na wo bedi esesa wo respect on ba ma de ma ye hu ba ma yo ye hu se oh oba we na me nam te se do kwa ye ni munyam hye de ma wutimu se oba we de obuade oba we de won fa ncheche oba we de otimi kipu no na wo hye we a watimi asisi me de me de cheche me je 2000 me charge no me na me charge ni 2000 into 2000 so fa ma bia ma boni dua into e dua ko no akwanko so obeda ni so obeda do me hia me 2000 enya wani wo mu me ni no me ni wase to Ghana oba ni eni ngwase ni na ba ma no so eni ngwase ni eye de na mo je eye de na o de wo ba mpa show bia sabe wo betimi ni na bobra wo ba wo timi so when am choose no na we obi be say wo di di achi ko ba bi kra nye dressing a egbe enima egbe echira egbe it me bisa say we o ka tro bisa won na da wo ba fele sen emema sabe mo mama ni munyanya na bema de mi se bema me respect mema it is a me hu se bema wo du bula ka to ni cheche na etwen bia wo dia na o bema ya waje na ye hu bema ya ne papa bema de mo ni munyanya ya ka so oni we na wo tum se get we de ne ho jo get we onya mema se get we do deserve it bema we do deserve it bema oni oba ne nya basa bema no so nya basa na den ana mo de simpie Machubula katu na mo Johnson baby amu bedu bia na ma se ho baby amu bedu bia na mo se ho mo hye se oba no so wa yare se bia na wo ne ho na mo de checha kudum ko na omo pe ma no so mo yusu condom omo na mo cha yare no omo na mo cha yare no one me protect no because when him ni owo ma ne ho it yes ramo mo ma ni nko mo mayiwa ne ho okay mo ni nko mayiwa ne ho na mayiwa no ma ni e future o abrabo eno ani ya nkola yi iti yebu a enye se eye fese after ya ba ni ya hye na du baby nti o me hye ye da bi yenyi sa kono mentally free abrabo okay ni ya ma ye ni konkola no se school ni e no mo akwa ye push bo mo ana ko ba me nye show se 20 years ko benya 18 years for adult na what me adru we na wo akola ke 20 me nya ka we ja bodua me da me ho bi obuba dua sa me shaba me timi show sa na so timi so wona mo kra wonya enya kwa na ni wu asem enya kwa sorry ade na me blemu ni bebre eye mema na eche bia wo bewram eye mema na me si ye friend ni won sa wo ye be ma na wan respect wo ho na wo dia wo so wo de bache to bula ka to no ba bie obi a wo ba wini bia na wo chama na e da wani gomno no so da wo ba tetere sei enkomra te say no once mema wo ensem bi omo ka se oba eyechi oba bi ho no convince na bi o de no ho ama no hu ni se oba na yechi aye se ama mma ni bi so ka se mema no so
cheap is a bema also man who find ma and man and what the other you bulaka to show the best year and the church and man named blanket and better also only said the fruit pet and then pass ye boo na share a year man for binum Emma nititi no more or my own was a more any mukakra for phone mukakra and they am a public figure near the fruit penning than pass ye boo and a warm affair and I'm about to say. A question I may try some say. Michelle say, to say a mema, okay, gay as a meow can ya. What you say, bear man or shenny tim say, or chigga on an hour yenny big cake, on another cake, name woman, or no one in the trim to see workers with Bemagel, and your own man can see a boo and a map of us answering winning at the abba. Okay. Say, me once I'm now can a cemetery, I say, yeah. Nature say bear man would the brain to na person would take advantage of a man. Now also so nipa krono so ba be pe wo so wan hwe wo ne oye bia hu se nipa way there's no way betime no ahwe obetime na se mpena crampo obefa wo serious ade bi wo ha check wo ho check alignment no as a bear man we nya fame kakre we kwankwa nuase ni bear man anyame na doma ofefe. So what makes you think say there be a woo sa oba no oba be found uni abrochire bi mpo no aka say bia obe sene ne sika bi mpo emu aba be yedu woni nam ha wo ho popura ma wo do anokra bo si do anokra ne ye hwe wo do anokra timi se chese woni krom mpo eya hwe wo ho ansa na be ma pewa wo hu se we di odim kwa akosi baby ada so onfa mi nkosi baby na girl no me blame ni bebre me blame be man okay and na boys are aba me ware do ma no ukodi na ma nipa ni hu se me pe wadi ade ani me ware no mame no ye mfa njebu kakra mame me feel you mame me pesa me no sign kakra but si asada na national anthem oye ya me ware o oye ya me ware o na maybe o sabi maybe o ma dwimo ha no ma fall for that but me blame so mema bebre ni na matetete o motachre ma so chinro so into okasa che ba ku mienu no waboda ama no mema ba ku mienu bi ni na munro so a wonya kasa wo ho a wo hu de obeye no wabudo ama no and because of that omo take advantage of innocent souls akwada girl no me de minim se nyame na epia girl ne de ama ko nhyira edru baby a wo ho wo ye be ma na wo nto zip mo a na o si bibia medi a ewrade sheda pia na we put any ewrade bonsam fiefo abeifo sheda pia oba bronsam oba abeifo de ne ba wa kwan mu so ombegu wani ma se keke o pia oba bronsam oba be so nkon a wo beje ho anje wo ho mekura ensi so bonsam no fiefo sheda pia oba obeba no obebre wase obewai ho seden ade a wo chiri wo mpenko na se oba no ode be yo obewu se aka se da bi ade we anya ose eno na me den meye aha enkwa ose ho na me free ba di ntia watetete makuma tetete makuma sa na fiefo apia oba agegefo se oba agegefo do so de oba de we wo sini ne be ye tala no oba oh do a wo be do no so wo be wie o be endo emema ba yesremo any girls na ba na mo pre ai obi wo honu ma onhwe ne hu ne ye bia chese wa hu se ebia misei ma bia yaka ne se 11 cedi enwi bi onu so ye ni kapri onu so peso oye bi nti sa dia me de masebeto atopre ofa ha no abode wofa ha no abode ofa ha no abode obi a wuti sa hu fefe ba because of sikani ahunya dia na won hye wo hunya djuma na won service ka na bema kwatinti wonnam na wodidi se de be kakra benya wo ye be for complete we can play fa na achero enkola ba won de we wo si sinebo
So the obey be or no obey Jinisika. One day we say sinable. We sinable, Nanka, Obika, and so you do make good bottom. Where 2 says and loss. Anka we wa boka, cause I dear Juman sometimes so when they be an ever dear. Nanso won say enei we sinable, we sinable. Na me won say lady ba ku twa sika ya man na me ka kira me ho say hey girl no dear no ye ne sa duabo ni benyan ne ma. Gianni betchen ma adaya wajiskanti wo kwa akodane no hwe wo kwa akodane ne sa na adaya yesesa ne nsuo no wo sori ya wo se magiska na wo nim se wo akoma wo ne be dane dua na ada na boye na I think so be na ne kasai okay enkrofo ne na kasa ama na hu se hweye no wan hwe yesa ade we e be chew ana wadu sompa honom no mamu mfi no mamu mfi no Nemo nkonhira na sese munya ne kasa kire. Koso gusu tutu ayampia ehuru akoma. Wadi a wadi. We kasa tenti be ne wom. Wo fele aka wadi. Wadi a wadi. Enso na wo chekire ho. Se asif se wonim no. Emema na monam na mo twemadi no. Ye be buru mu ndue kunkum da o. Se mu de mo se mo nsakra. Emema na mo de mo be ma da ni chain no. Me say mo be wuwu da na last yare kwoti wuye ana mo benya enti se wa ye ready se wo be chia na wa de obema no ohun no wo protect ni ye ene sa akodi wo piwa ha unhye condom o piwa ha unhye condom na me si hei me wo enkwele kwe e wo me masia wo be si da wo hu me wo krokro da John shamasia wo be si da wo hu Wouldna obi ani fiefo pene pia na so me de bi hwe ntimi nya me hwe ntimi nya me hwe ntimi nya hwe na de so ba bia na edi wa brabo beye o ye kasa obi timi ye hero to zero wo be hukura na be hwe fam gura am de be kakra de wo bedi mpo e be ye di same thing applies to man bibia wo se wo bedi oba na mo de na sia to da kan so de ato ni wo apampan so nam transfer center wo di ayigire wo di na ya se be ma bia na edi be ma bi wo kote bi wo na wo di oba me ka kiro we wieze eno ano no we wiye untimi mpagye biem ka no kura na akiro de manu asi Awusia na say ene yesia de pa enya asem pese me je se wosia bi aha ya de pese me sure so ba so na wa share ama before enya bi a share afese like if am aye na ja comment or comment section on me di ni bi ya awusia kwa je wa me show sister tap send and so yesterday I made the enkomo e de some makram Mr. Mankwa me ofase wo se ni sika bane e de awie ni project no eso de bia me ofase ka ma ne wo problem enemremu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi asend sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a wo be ye ne say kire ne se won ko app store na play store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esanse tap send e the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no obey ne say so ye customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abere sema opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie eni se ti say yusu momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send atre na hiem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no